Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwiyongera umunsi ku munsi ubwishe nako bukeye. Ubu tuvugana mu gace ka Rubaya niho hakomeje kubera ibibazo bitandukanye, harimo ko kandi kano gace kari kamaze igihe kayoborwa n'uyu mutwe wa 23. Ubu tuvugana leta ya Kongo ishaka kongera kwisubiza kino gice. Kano gace karimo ibirombe by'amabuye y'agaciro n'ibindi bintu bitandukanye, harimo n'abaturage bo muri aka gace. Leta ya Kongo ivuga neza ko igiye guhangana mu 23 kugeza ku rwego rw'uko mu 23 iri buze kurekura kano gace ubundi kakaza guhinduka kako. Nubwo byose bikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyorezo cya Ebola gikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Kongo yose muri rusange. Ku munsi w'ejo nibwo hakomeje kumvikana amakuru ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye avuga neza ko abakongomani cyangwa abanyekongo muri rusange bavuga neza ko iki cyorezo ngo ari igihuha. Nyuma y'igihe kirekire kuvugwa neza ko muri Kongo ari icyorezo cya Ebola, abakongomani bavuga neza ko ibingibi ari politiki ya Kongo yo kugira ngo bakomeze babone inyungu mpuzamahanga. Ari nayo mpamvu yaje gutuma bamwe mu bakomeye cyane bo muri Kongo bafata intego yo kugenda bagafata abarwayi babo bakabatorokesha bari barashyizwe mu kwato kubera Ebola. Ibi byateje imvururu ndetse no kutumvikana mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no kuri Kongo yose muri rusange, aho ku mbuga nkoranyambaga hose ku munsi w'ejo hakomeje kumvikana byinshi ku bigendanye n'ibingibi biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Kongo yose muri rusange. Ese nibyo koko Ebola ntayihari? Ni igihuha nk'uko abakongomani bari kubivuga. Tuza kwigarukaho mu kanya. Tuza no kugaruka kandi ku makuru ari kuvugwa byinshi ku bigendanye na Iran ndetse yewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, aho ku munsi w'ejo abantu bari gusenga cyangwa ari mu misigiti ya Iran baburiye cyane igihugu cya Amerika n'ibindi bihugu by'ibihangange, bavuga neza ko nibatagira ibyo bakora cyangwa ngo bahindura amateka ibintu biri buze guhinduka ibindi. Ni mu gihe kandi mu gihugu cy'u Rwanda bo bafashe ingamba zikomeye cyane ku cyorezo cya Ebola, bavuga neza ko nta muntu n'umwe uzongera kwinjira cyangwa umunyamahanga uvuye muri Kongo uzongera kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu ni uburyo bwo kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kirinde icyorezo cya Ebola. Ibi ni uburyo bwiza bwo gutuma u Rwanda ndetse na Kongo byose muri rusange byisanga ahantu hakomeye kandi ahantu hadasanzwe. Reka kuri uyu munsi tugaruka ku makuru ari kuvugwa mu bitangazamakuru ndetse tuza no kugaruka ku makuru ari kuvugwa hanze y'umugabane wa Afurika. Tunagaruke ku mugabane wa Afurika wose muri rusange, aho tubuze kwibanda cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Murakaza neza kuri Aki Empire TV, aho tujye kugaruka kuri byinshi kubikwiye kuvugwa mu mugabane wa Afurika, cyane tukibanda kuri kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ni nyuma y'uko hakomeje kumvikana intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya Kongo ndetse n'uyu mutwe wa 23. Benshi bavuga neza ko intambara iri hafi kurangira, mu gihe abandi bavuga neza ko ubwo umunsi ku munsi igenda ushobora kuba intambara mpuzamahanga, aho abapfa bakomeza kwiyongera mu bice bitandukanye bya Uvira ndetse yewe no mu bice nka Rubaya n'ibindi bice bitandukanye. Aba bakavuga neza ko ibikomeje ko ari ibintu bikomeye cyane. Gusa nanone ngiye intambara ikaba iri guterwa inkunga ikomeye cyane na Perezida w'igihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye, uvuga neza ko ibyo yiteguye gukora byose ari ibintu bikomeye kandi bidasanzwe. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga neza ko kimwe mu bintu bikomeye agomba gukora ari ugukomeza guhangana ndetse no gutsindira urugamba uko byagenda ko ariko kose. Nyuma y'ibyo byose bikomeze kuvugwa mu bitangazamakuru, muri Rubaya ibintu bikomeje guhinduka ibindi. Ingabo za 23 zikomeje kurwana kino gice cya Rubaya. Ni mu gihe kandi leta ya Kongo nayo yifuza ko Rubaya yakongera igahinduka iyabo. Ibi ni imwe mu bintu biri kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, aho leta ya Kongo ivuga neza ko ishaka kongera kwigarura kano gace ka Rubaya. Abandi akavuga neza ko Kongo yakigarura Rubaya yagira ute n'ubundi intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazigera irangira. Muri Kongo ho hakomeje kumvikana amasasu, intambara mu bice bitandukanye. Gusa kimwe mu bintu bikomeye cyane nakubwira ni icyorezo cya Ebola kiri kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Kongo yose muri rusange. Nyuma y'uko habaye icyorezo cya COVID-19 mu mwaka 2020 cyatangiye mu mwaka 2019, iki cyorezo cyaje gutuma benshi bafata ibyorezo byose nk'ibintu bidashoboka. Ibi byaje gutuma ku munsi w'ejo abakongomani bajya aho bari babitse cyangwa ahahishirwaga abantu bari mu kato barwaye Ebola. Kuba bizi neza umurwayi wishwe na Ebola ntabwo yemerewe gushyingurwa n'abanyamuryango be benshi. Aba rero bakoze ibikorwa byasaga nkaho nk'ubusazi cyangwa cyasaga nkaho ari ukwiyahura, maze bafata umurwayi wabo baragiye batwika kimwe mu bice cyari kirimo abantu bari barashyizwe mu kato. Barangije bavuga neza ko iki cyorezo cya Ebola kitabaho, kitazigera kinabaho n'umunsi n'umwe. Ibi ni byarangira ahangaha muri uku gutwika batwise bigaragambye bagira bati icyorezo cya Ebola nta gihari. Ibi ni ukudutera ubwoba no kutwereka ko ibintu bitazashoboka
bizashoboka, nyamara twebwe twiteguye kuvuga ko ibintu bizashoboka byose muri rusange. Ibi bigaragaza neza ko abakongomani bamaze kugaragaza ko bo ubwabo biteguye kuzahindura amateka y'ibihe bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Biri kuvugwa neza ko icyorezo cya Ebola cyamaze kuhagera, ari nayo mpamvu igihugu cy'u Rwanda cyafashe ingamba itandukanye kandi ingamba zikomeye z'uko nta banyekongo cyangwa abanyamahanga bazongera kuva muri Kongo berekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi bavuga neza ko ibingibi nta ngaruka bizogera gutera, gusa ingaruka zirahari, harimo ingaruka zo kubura ibiryo n'izindi ngaruka zikomeye. Izi ngaruka kandi zishobora kuba zanatera ibikomere bitandukanye, harimo no kudatera imbere kw'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'ibyo byose, reka tugaruke mu ntambara yo kuba hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu musigiti ejo abanya-Iran baburiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bababwira ati rwose mwakabyaramwe nimugabanye ibyo muri kuvuga cyangwa twebwe ubwacu twikorera ibintu byacu bitandukanye. Abandi akavuga neza ko ibikomeje kuvugwa ari ibintu bikomeye kandi bidasanzwe. Nyuma y'ibyo byose tuza kubabwira byinshi kugendanye n'uko n'ubwo intambara hagati ya Iran ndetse na Amerika ari intambara igaragara nk'aho itazirengera irangira, gusa ari intambara nanone bishoboka ko yazarangira. Mwakoze kubana nanjye, reka tuze kubana mu makuru ya mukanya, aho tuze kugaruka kuri byinshi biri kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane, tukaza kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa tukaza no kugaruka hirya no hino hatandukanye. Wowe wifuza kuba wamenya byinshi ku bigendanye n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, washyira igitekerezo cyawe muri comment section kugira ngo tuze kurebera byinshi ku bigendanye n'ibiri kuvuga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku isi yose muri rusange. Mwakoze cyane kubana natwe, turabakunda cyane kandi mukoze kugira ibihe byiza. Igitondo cy'umugisha kuri mwebwe mudukurikira biri mu gitondo, umugoroba mwiza kandi kuri mwebwe mwadukurikiraga biri ku mugoroba, ndetse namwe amanwa meza niba wadukurikiraga uri hanze y'igihugu muri ku masaha y'igicamunsi. Twe twabanye umunsi, turabakunda cyane, twifuriza ibihe byiza. Bari kujya mu kazi, mugire akazi keza. Ababyutse mu gitondo mwifuza gutangira weekend, mugire weekend nziza. Buri muntu wese n'icyo ari gukora kimuhire kandi kimubere umugisha. Stay safe, be blessed, we love you.